You see you at that camera. Umrapper kimi ingane ethanda ubisi wadelela mina ngenza into ongayifisi udlala ingoma yami ungindlulisi njonga njalo ngithanda ukuhlanganisa ngibhala njalo kuhlala ngithule ngibuke ngithule ngiphole njalo into engayithandisisi kumabona kude usazongibona ngiphila ngijika ngibili uzila ngisazokusanganisa ekasi plaka isibani ngathi ugesa wukho insango uyithola noma yini fasi ibhande esibali phethe izinja zami siluma njalo unganaki imali angiyiboni lokho kwenziwa ukuthi mhlawumbe ngiyanihola ngcono ngizehlise ngidlale nani kodwa ngibona izokhona ingane ngisithengela utshwala sihlale ngami sengiphenduka ibhola baningi abangibukela phansi akusona isikhathi sokuhlula kungicoma yanibulala ufuna ngithini phephisa mina ngiyanikhathaza kungibona wina nifisa ukungivalela ngaphandle ngekusiza sikisa umdlalo njani ungaphasi ugcina la engasasa ahlale kabi ngethuba bese bathi uyadlisa zona kusebenzisana kimi nikhala ngaphansi ngoba vele ngiyanithusa yikho ngisaba amafitsha ngomlilo ngokuthi big nas katira wayisusa nami unkulunkulu yakubiza kuba umbalo ongawazi mabekhala bakini ngiphila impilo ongayazi ngiphakamisa bakithi ingane ngicela ungasinaki sizokufuna ama-inchi the only time uzosukela uzobushintsha amasithi dala ngintshela ngilambile mina ngifuna amabhithi ngeke ungene kalula ngathi sitholele itshiti uma ungabona uzohluleka mele uthole i-assist bathi bazofika kimi sekuphela amaviki kungithatha isikhathi kani ngithola amabhiki dala ngikupha phansi mina ngibuye noshintshe ngakhohlwa abangane ngoba vele bashintshe hayi tech